Tunia hitabang haulim na tay pat pata kamozalen pamasapenin patin katang vai nai. Kasupidei ta teho tulai ta idin mo na hi igela halalung don om talong kamum ta hi. Gamlenam dinga su na zana lunggim ta lai zing zing lam ka ho hivin. Chiting le gamgi a panga gamle nam mi te hu dinga hin khopala pang zing ho na hivin. Sule aina lo kisu sit pi a gal jama oma ama hone le cha ding boy pi a pang ho hin a kisu ko ho zen le khoya pang hon na hivin chiting le ama ho gal jama hone le cha ding boy pi a nei le lam sum le pai tu ho hivin chiting le mon tina gam le nam dinga tao na apang jing ho hivin na bon chawa chonga ki pa tu kain pu ngai na hi kasupidei ta te ho tu ta din muna ito tilha sa talong kamom talong gimom ta ay ahin tu kiti pa na het si na zong hi ha ta ingay sa nawa tu kiti kalvala si na ingay sa na diw longgel tim na ingay sa na diw pat dang au tapunay hiya chu tua hi itabangalong igel diw ham ti hi patin dong zing puma yu mo ngayon. Hechi chung chang $2 ita bangalong gelen ay diw ham ti $2 ho limna pabep kat kahin na ino menay. Amasape na akhat na ato. Patina ikison zing zing diw patina ta sanjom zing zing diw hiyahi. Mihima gamvay po ho tsunga ikison lo diw patin hikison pipe na inay zing zing diw hiyahi. Patin le kabun sam number za som lagi chang nga na ako na nitin na senay. Kagente pen pakai kakovin pakain ehovin echam lat sa tai pakai keilama apan le ima kaging poi mihimin I elote dingham ekitopi din pakai keilama apange hot la de moa e bolte kazoto ding kavezinge mihima kingai sanga pakaya kisel apazoy len chapate a kingai sanga pakaya kisel apazoy katinin na tuting ta simu patay bu piyo he Bible a imudong zuiwa hi leng chapa gam vai po leng lelal ho tsunga kingai sanga kisel sanga pakaya kisel hi apazoy ati ehon itu sa zing zing di hi ti hi amasapen ta ain se no hi pakaya kingai zing zingen chutile pakain na chamlat sa dinga hi ti hi eho nam mi ten ichi pi ding dol hi khatve kom le ikine pi mama zing lam kai ho gamwai po chai lem la apang te hi adi e taw na ha tai ne mangoven tu masanga kon jong chun na sat ta ngol taw na ho e mangoven ai chule he chung chun na chun Manipur government le teng le e that e manapang ho police ho pan kho ma in lo hal sena e thawa e mavowa hitabanga e su gente ta jiwa chu ikine future center government e center intervention center in e pan hudi win hatain in a thumovin hitabang ngai chun tula tarik som ni le kone chun center a konen home minister pa ahongin dat chom lam ka ha ke mo pin e ho lam ka ha ke mo pi ahin la hechi along nat ta kha chu ama zing lai zing a jong khu tam ta e ke ha la pi ovin mi e ke tha pi ke na ven gal zam tam ta yombe ke na ven I ho ho budvaya su ki ta nei achutile ikine pi mama zing center intervention ahonga a lai zing a jong chan ge a thil si ki to theile koi chui ke ne pi wa koi chui ta san diu ta pathin bo ita san diu ikine pi diu ai pathin mi te ho khat ve kum le pathinen a mi te hi lampi de a apui nom zi in ich achung wa jong thil si so the nei ikine pi pen ta ho jong chu thang le pil tabanga ikinep na hong fel te ya hong pang te ya ya chu tu ni a pathina ikinep zom jing diu he ti sei no ma hi Ting la ani na achun isay no mo cha hila adesa na namlam kai ho ahin gamsung gamle namlam kai ho head dikhat chu
gam le nam talenga edin tingole gam vai po ho ang sung le kiloi khom na dang ho ang sunga ep sei ding ham ti hi ching thei ta alung lim ge cha pathin dong jing puma gel ngai hen chu ting le pate cha ki chi ta a igam le nam din mun chu I present thei na dinga pathina ko na han san ne ke thuma chu ting le ki chi ta a det ta a edin mun chu sei do zo angai nei Sule ani na acho gormen na kuna gamvai po ham ai lo le kiloi hom na danga lam kai hon til khat ahin sei ting sule gam lenam dinga lam kai ho chun iti don but ding ham ti hi phadat sa lung gel ta ang anewa kinothe tu hilawa kitsi sena adon budioi aje chumen a sei ho chu gamvai po na sei hi mana yes hinge iti khale igamle inam o na thading yong kisei do the ai ichi a chu mi to say ho gam vai po ho to say jing jong le hinge ti lo ding ho chu hinge ti lo be ding ai ama hon a to say chu hinge iti lo ding khat hinge iti khale igamle inam mi te o na de kisei kha the ai so le mi to say khat chu adon but ding dan di lo hela idon but kale igamle enam ki palo na ding ke kisei do mai thei ai hechia chu lunglim ge sa hechi ho chu gela mi to say gam vai po ho to say le kiloi khom na dang ko na tu kisei ho chu iti don but ding ham ti chu phate cha gel to che na don but anga hi ti athum na hin sei no ai ting le ali na a sei no mu chi pham ti ai ka su pe te ha India government है democratic government है gamwai po izat umhen lang present government gamwai po izat umhen lang he jang le imazo se cho ama ho khu na oma he poi mi pi thanei na chu democracy government na mi pi thanei na chu a hat pen he ti hai mi lo ding he ya chu mi pi le gam sung chu ki thu to ta edin khom jing ai le he che mi pi thanei na chu gamwai po ka hi ti ho jing en jong alona je he lo pha nong ji ai ye chu nampom pi hil igam sung le enam mi te diwa ki pum khat ta edin khomowa dan dung suya edinwa ipan zom jingwa hele gal zona chu inai diu hi ai ye chu tu ni ai mihim thanai hole gamwai po ho ki sun pi lawa pathin chi ki sun pi lawa ki pum khat ta a gam sung le nam dinga edin khomowa ipan zom jing now hin gal zona ap dio hi ti hi atsahin a ka hen sei no mi ai